Ole, kan channel akan lo lom le chunga. Like le comment min lo ti sak le anga ti chuang kan video te. Min lo the dar sak le turin in khong ai na kan dil le boka. Tun chu ma hian David sailo thu jak bok kan ngai thale do na ni. Kan ngai dan te comment section lama. Tarlan le chau kan tum don ya. Nuai sangli za ko man chuang man na. David sailo. Aizawl Municipal Corporation IMC Noya Departmental Work Bokato Tuirial Bullo Pai Namuna Sanitary Landfill Anti Mai Cheng Nuai Lir Sangli Zakwa Chuang Man Loi Thome Kani Dan Hitar Lang Tiang Departmental Work Kani Dan An Chuan Lam Chu Hei Hi Ani Pakhat Na He Na Thok Tur Hian Contractor Thiambi Kan Moloni in IMC Commissioner in Soi Pani Na Tuna Commissioner hi Sainik School Ching Chip Muna Nuai Singkhat Man Lai Na Lo Enkol To Tu Ania Hei Wang Hian Chief Secretary Chuan Department in He Na hi Enkol Mai Se Atini in An Soibok Ana le IMC Din Munchu Engineer Lam Thiam Chen Khat Ngai Dan le IMC Malak Dan Chui Chian Shita Thil Lang Chiang Tak Chu Hei Hi Ni Thung Pakhat Na He Na hi technical tak po in Rahman Har Salo Tak Tho Thiam Har Salo Tak ni in An Soya Leilai Khwara Lung Boulder Chun Kha RCC le Mai Tu ni Om Takania Chu contractor zinga Thok Thiam Kan Mulava Departmental Work Akal Tirani Tak Ber Chu Pani Na Mizo Class 1 contractor a hian He Na IMC engineer Tirwa Mansa Thok The hi tam takan ngei na rin Pathum Na Lung Boulder ringot po hi estimate a chuan nuai zani manvel vom kha turania RCC cement nan vek turania endika har sa to hle inarin Lung ringot nuai zani manvel chu chung takang mo Palina nuai sangli zakko chuang man department ala thok tur hian IMC hian EE pakhat che an neya ama pui turin assistant engineer anam lo ni inan soi Pathumna JE angetin som pani layan oma he na estimate tamzet enkol tur hian JE nget sa som pani zinga tu ma thlang lovin JE thok nget lo temporary staff fixed pay pani ruat ni inan soidai parukna department talani awangin work order omlava zo hun tur bit tuk chang taksha tani heklo na endik tu engineer thiambik takpo anom lauti na ani zo na neu theite pakhat na IMC a hian sum siam na thil chul tak nilo office chung cheibol na midang mingpuwa achunga ati thei jok te nan khoi fo ni soi hi adikem pani na nuai sangli zakko chuang man na hi nung thak in hia tonin poisa tlem te mangin an thok zawanga reilo te ya man tlak lovina chuak mai angim pathum na IMC commissioner hi MCS ania departmental work tura apom puina a hian kan contractor zinga thok thiam thok thei anam lauti hi fin fia na neyem Palina Mizoram class 1 contractor association te hian he na departmental work da ani chan hi anjir changem pangana engwanga na thon lau tur pute ti ang yes ngam chok tur thoknet lo JE pani te hi he na enkol tur hian ruat ani te tlat parukna he na sum sen so sang tur taka hian engwanga contractor ton shat nei tering lova engineer thiam pa ngai in dai lo IMC hi tho ti ran ni clipna he lo po hi zona in nga ve mai the IMC hi MNF rural na niya kan mayor chu pularin enga sailo ni in commissioner chu engineer la chat puya MCS ani a tho mam ain a soi mam lama ke pen chak narama hian kan makti hi alo maklo le thuai thin Soilo Dubai versus agency danina phalrengem political party te hi indem turanam rengem Madawnga khiangte tunlaya Dubai lama mizo nola te chunga thil thenglar takhi alozik chhuana dan the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act 2015 ina asoi poimo lai te le chhuakila tunge thiam lauti te enchinang he dan shemang silawa army jet khwan ve vak mai te po thil theiania Dubai le bai lawa po dan chu ani na anga ken ko ani le ni lo te po achang ma na private placement agency te hi
Hedan chapter 2 number 5 lo chan hian domestic worker Mizoram pon beyond boundaries of Mizoram lama thoktur mei chia ngai to tur nei theiani note Indiaram state shang achangin Indiaram khopui lian zoka mi ina omturin an kalna sa a heng domestic helper worker mi te mumal zok en kol dan tur hi Union Home Ministry in state zong te dan siam turo ati anga Hedan the Mizoram Private Placement Regulation Act 2015 po hi state dang siam masa te siam ento na siam ani mela Hedan duang tu lam hian beyond the boundaries of Mizoram beyond the boundaries of Indian state ti hian andan duan chan Indiaram khopui shang a housemate chungchang ani awangin Indiaram pon lam an ngai twa thleng lo an thu nei na poni hek lo chu dan chu kum sang ni le som panga November ni som pasari Tuesday khan Mizoram sarkar in chwata ani meichia ti hi Indian Penal Code section somli panga na soi angin kum som paria chin ani turani chapter 1 number 2 1j a tarlan ani Hedan hwaya private placement agency phalna nei tur hian license fee cheng sanga an peturani hemi ba ka hian da kham bank guarantee cheng noi khat an peturani chapter 2 number 5 serial 1 a tarlan ani license kum nga chunga ta na dama hemi nu hian lung oi thak ta ngai an ni chuan ti nun zom thei ani chapter 2 number 5 sub number 4 a tarlan ani license nei tu in dan an zom lo chuan an license hi ti top cancel thei ani ya anda kham bank guarantee po an chan nga lang chapter 2 number 6 sub number 1 a and b a te tarlan ani private placement agency te hian mi ina domestic worker Mizoram pon Indiaram chung chau beyond the boundaries Mizoram anthon chwa te chanchin kim changchu state sarkar wat controlling authority nena nisari chungin an thlen turani chapter 4 number 8 sub number 1 a tarlan ani private placement agency te hian domestic worker te hena chang hian engti kong ma in poisa fee an la turani lo chapter 4 number 8 sub number 2 a tarlan ani private placement agency te hian meichia kumsom pariat nuai lam an chor an roi turani lo chapter 4 number 8 sub number 3 a tarlan ani private placement agency te hian domestic worker na thoktur an zon sakte mingle ani na kim chang zia na le khabu an nei nge turani na an mu sakte chu an thona te ni na kim le an biak theina phone number an ziak lu turani chapter 4 number 8 sub number 5 a tarlan ani dan bo chia te shemna pakhat na he dan US4 bo chia te chu kumsari thenglung in tan le cheng noi kha choi tir emo apani manga shem theiani chapter 5 number 9 sub number 1 a tarlan ani he dan US8 bo chia te chu kum thum chung lung in tan le cheng singa choi tir le apani manga shem theiani chapter 5 number 9 sub number 2 a tarlan ani he dan bo chia te hi bel theiani lo notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, all the offences punishable under Act shall be cognizable under non-bailable. Chapter 4, number 14 at Tarlanani. Abuay nuay. Hedan bo cha te hi bail thailo bur hi engdan mangin nge an bail. Da kambeng guarantee an nei thu hi unlicensed cancel na amu tura lang law tunge dan bo cha. Mizoram pon lam beyond the boundaries of Mizoram ti hi he dan ra man tu ra rot tu Union Home Ministry tum anilaw ti kan sha em agency lamin beyond the boundaries of Mizoram ti thu tu ne na emo an soina satawanga he dan hi thalole chaktok lo anga soi anasa ani mayem he dan hi achatok tiu teu viau lo mo state sarkarin he dan le ko tu mumal arwat lawanga chor nokle boina hi lo thlenga ni mai zokem he dan hi sarkar how tu pakhat ma in an char lo nge ni anga an chara an soi chhuak ngam lo zok ni ta ang private placement agency ten domestic worker an tir chwa te hena he dan hian fila ka khap burawangin non government organization NGO emo non profit organization emo te tho tur ni om takania chu tiang ti thei tur NGO agency chu ke ni state hian kan nei rengem dan hnuaya mumal taka injak lu tan ni rengem dan mumal lo hnuaya domestic worker chungchang malak na hi kumsang ni sombel atang lo om to khani mela
political party te lo chir the cham turanam shan lo Congress MNF le ZPM sarkar hian dan hi ani na anga man tumin ma an la lo vek ni beri na lang he thu ka boy pui la hian kalo mu thua mu mang kalo nei beka ram pakhata hian an ram try tu chuan mi pakhat an ram mi pui te him na tur ngai to le dan no vathil ti na sata kalo do tu chanem ngai ta ka thok tu chu mi mal takin lo soi sel cham maya a mel chesi azai thiam lo si te tia a phei khok bun na lo thu te po soi chu mi phe na mi pakhat te ro chu a fak le viau thunga a fak deuh ne chuan mol eng thei poisa po ti chuak zeu zeu thei mangin an hnung thakan lovin hi saka fenan lo in ti ton dun khopa ka en reng line an thlok bo da ya ka har hlol mai kan ngai dan te comment section lama intar lang le te ang